Hai prolog, apa yang sobai pi sa sin bang hakani ka khasi short story junga. Kani pat ka digi jingi to kana belum ko shabang ki armut chi prolog ki pai item sim pat ya burom markel yang. Sekam itu ipi ka ik baca sha bang kini ki armut chi prolog mo. Sisin ladon hakata kawi ka shnori. Ladon kita ki armut kinchi prolog. Ui bakarting ujak. Ui pat ukarting usang. Hakta kajinya lenti jungki kilai ina durang kena adu bakin nai la samla. Kata kajinya dia jungki pat kolong tang sipur kaba wi napdeng jungki udah bakar temujak. Wah bukan sana syajingai nala shunong syabar jongke shunong mo. Kata kajinya lenti kajinya jingai jungki kanu ki sengu temang ki sengu kenja mo. Udah ujak pat kata kajinya jengai jungki kalong hadu kumtu si post name ye hadin kata kasi post name ndau tau jak ulawan pai na kata kajaka mau usah ni mau tri ndau lawan pai kata kasi nong jung kapa kasuruk ki habannya lang kata kawi kaka klau kata kasuruk kalon hap deng klau ba tu kata bau dang nyai kata kali dia tahu perlu tahu sam alami ada haru nanti namun nak jangan layui namun itu kini namun pensani kata kali tahu jap nak pensani ada kali tahu sam syonglang badu dekat barang ya kilai kana ta tahu jak option berkat dari option tiba ye mo syapang kai kebaca tahu sam dekat bau kidang syong kali hang ta dekan san bo utau sam ulapa ban pensange no kita kali ha kata kowe ka klau bak ri utau jak ulalungo mo ka baca ayu apa pensange kata ka kali hapo juga kata ka klau bak ka penlengo kenyu ri utau sam sumi kumtu jumlah kreni ujak pad mesti petsngo ulani petsngabe je wa sulit no la shu mutura la di mo kai baca itu papen sange itu la leit be dia na la poe kata kasno kala kasno ki hidang don kecing le kemen untuk dia la poe shu di cuai kata kasya dia kata kating syong ju shpang jika bagi bayi hasam ju kini syong kini ya keren ya kana dia la keren la clean ki uang kai mau kebaca yang tu usam bau upa pensange kali ha katu ka klau ba mau kai kebaca yu la kali naki bat bagi kiladap daga jinglongo ka bakrau aku ta mau yu i tahu samo Henry katu gane ki maki kilapan sumtu penshayu ki tu ba usam na tu sat snem nan shwa la klan na kadi wasna pertegi aksiden aku tuh ikut jaga mau bangun sange kali tahu jaga ada elektrik kembali untuk mesin masih kemsi musim pemberkat ini usam di bawah hampir mau dan kali kata pun di bayi bahasa dulu silakan teman jangan sim no ketika jeng itu karena kalau mbak kajingnya dia kejungki nama kajing jangai mat kacing bom tiba ye kalau penlengo sikat ye kamtam ujak namar ba umsyam lapoi perkat king bau perlok be jungu la klan no na kani ka slaparte andai ka shulong pat ba mau ukendit namar ba umsyam banai syapang kacing klan no jung perlok be jungu